Citroën, Creative Technologie. Karl Lander redakcija zaputila se na Međunarodni sajam automobila u Ženevi, koji je otvorio vrata posjetiocima po 84. put. Na put smo krenuli s Citroenom C4 Grand Picasso iz sjedišta firme Pavić, koja je ovlašteni prodavac i serviser za Citroen vozila. Izbor automobila za odlazak na ovaj put pokazao se pravim pogodkom. Tokom putovanja svi članovi redakcije uživali su u prostornom raskošu, udobnosti i ekonomičnosti ovog automobila. Ipak, o svim iskustvima sa testa C4 Grand Picasso modela moći ćete čitati u našem posebnom prilogu o ovom automobilu. Dolaskom na Ženevski sajam dočekalo nas je preko 80.000 kvadratnih metara izložbenog prostora na koji se smjestilo oko 250 izlagača iz više od 30 zemalja koji su dopremili svoje posljednje novitete u vrhunskim izdanjima. Iako Evropa i dalje osjeti posljedice ekonomske krize, to ipak nije razlog da se posjetioci ne upoznaju s vrhunskim automobilskim novitetima, ali i onim koje će moći priuštiti za sebe i svoju porodicu. Ove godine očekuje se da će sajam posjetiti oko 700.000 posjetilaca. Na ovogodišnjem sajmu bilo je 146 svjetskih ili evropskih premijera novih automobila, specijalnih izdanja i tuninga, te 36 premijera u kategorijama opreme, originalnih dijelova i radioničkih instalacija. Ženevski sajam kao neutralni teren uvijek okuplja sve najvažnije automobilske proizvođače. Nerijetko, posjetioci ovog prestižnog sajma su ljubitelji automobila koji se vode parolom što skuplje, to bolje, pa je jasno zašto svi proizvođači super luksuznih automobila ne propuštaju Ženevski sajam. Tako je ove godine, obilježavajući 50 godina uspješnog poslovanja, Lamborghini uz već neke poznate modele predstavio svoj veliki novitet Huracan. Ovaj komad vrhunske tehnologije, mogućnosti, ali i cijene bio je zvijezda štanda, okružen prelijepim hostesama koje su dodatno motivisale mnogobrojne fotografe i snimatelje. Naravno, ni konkurencija ne miruje. Iz Modene je došla kompletna ergela Ferrarijevih propetih konjića, predvođena novim modelom California T. Nije izostao ni Bugatti, čiji su noviteti vješto skrivani ispod svilenih pokrivača, te upućivali jasnu poruku da za bogate nema recesije. Britanski McLaren također posjetiocima nije ostao dužan, jer je došao sa potpuno novim modelom koji nosi oznaku 650S.
Kada smo kod slova M, sa Apeninskog poluostrva došao je i već provjereni Maserati, koji je uz aktuelne modele predstavio i spektakularan konceptni Alfieri. Među one koji su običnim smrtnicima nedostupni smjestio se i Porsche, koji se ponosi svojim entry-level SUV vozilom interesantnog naziva Macan. Citroen je na Ženevskom sajmu predstavio kompletnu gamu svojih proizvoda od konceptnih modela C4 Cactus Adventure i C1 Swiss & Me do onih svima dostupnih kao što je novi C1, C4 Cactus, C5 Cross Tourer, DS3 Cabrio Racing te DS4 i DS5 sa novim mogućnostima. Međutim, Citroen ide i korak dalje, nudeći jedinstvenu i zadivljujuću interpretaciju C4 Cactus modela, pa je publici predstavio i konceptni C4 Cactus Adventure. Kada je riječ o C liniji, Citroen je predstavio nove modele sa više dizajna, udobnosti, korisne tehnologije i sve to u okvirima umjerenog budžeta. Prvi novitet je Citroen C4 Cactus, koji postavlja temelje novog poretka u automobilskom svijetu. Pored već pomenutih noviteta, Citroen je predstavio i novi C1 model u potpuno novom dizajnerskom izdanju. Također, novi C1 predstavljen je i u konceptnom Swiss & Me izdanju, koji donosi novu kolornu šemu i švicarska obilježja. Sa novim C1 modelom, francuski proizvođač bi se trebao još bolje pozicionirati na tržištu mini gradskih automobila. Citroen je publici predstavio i novu DS5 LS limuzinu koja je korak dalje u razvoju DS linije. DS5 LS uspješno spaja očekivani obujam i prostranost u segmentu zajedno s uglađenošću, dizajnom i snagom, što su prepoznatljiva obilježja DS linije. DS5 LS odlikuje se moćnim i otmjenim izgledom koji naglašava prostranost i senzualne linije svojstvene svijetu DS automobila. Zvijezda štanda svakako je bio već legendarni WRC šampion Sebastian Loeb, koji će ove godine nastupati u WTCC konkurenciji. Među cjenovno pristupačne svakako treba ubrojati i novi Renault Twingo, od kojeg se očekuje da u narednom periodu ostvari značajne prodajne rezultate i povrati staru slavu. Iako je Ženeva u francuskom dijelu Švicarske, njemački proizvođači nisu izostali. Prije svega prisutan je bio Mercedes-Benz, koji je uz bogatu gamu modela predstavio i novu S Coupe klasu. Nije izostao ni Audi, koji je predstavio najmanji model pod oznakom S1. Volkswagen je predstavio obnovljeni Polo, a štandom se šepurio i obnovljeni sportski novi Scirocco model. Pored serijskih i super sportskih automobila, posjetioci mogu vidjeti i veliki broj vrhunskih proizvoda tunerskih kuća kao što je Mansory, Hamann, Carlson, Ruf, Alpina, Tech Art, ABT i mnogi drugi.
Tako je, na primjer, tunerska kuća Mansory predstavila ograničenu seriju modela Lamborghini Aventador Carbonado GT, koja će se proizvesti u svega 6 primjeraka. Jedan od najstarijih, najpoznatijih tunera, Abarth, predstavio je tako najbrži mali auto svih vremena, model 695 Biposto. Kada govorimo o ekskluzivnim modelima, svoje mjesto s pravom ima i Koenigsegg One, koji sa 1341 konjskom snagom i 1371 Nm okretnog momenta te ubrzanjem od 0 do 400 km/h za 20 sekundi zaslužuje posebnu pažnju. Kupcima u Bosni i Hercegovini očigledno ne cvjetaju ruže, proizvođači nude sve bolje, ali nažalost i sve skuplje automobile, a kupovna moć prosječnog BH kupca opada iz dana u dan. Gdje je i postoji li ravnoteža? Bogatu galeriju fotografija sa Ženevskog sajma možete pogledati na Carlander portalu.